Aurora Fields. Oh yeah. Bali si nag-aago kabalayan eh. Bali man motor. Di man ama may Sierra Madre. Siya sumiro dyan pa siminto laya. Dinggalan. Badya kamla. Sobrang ganda. Gabaldon. Welcome Dinggalan. Yo, what's up? Kabalian gang dyan around the world. Ayan, kasama natin si Boss James, tapos si Boss Ampol. Kung narawit tayo natin, kabalayan may Araldoy Momong. Dami dugaruga labat. Pasyal tayo Aurora, kabalayan. Aurora, wow. Aurora Fields. Aurora Fields. Oh yeah. First time namin kabalayan. First time mintalo sa makolaman. Kato na sinabayan minatan. Nangnangan kami alas 4. Kung makasabi kami man siguro konta mana alas usuangan ko. Mana alas 7. Mamura jegas kabalayan ni 64. Boss Ample with the Aerox and Boss James with the NMAX. Kabalayan, o jatilad. Nueva Ecija laya mo. Nueva Ecija ni. First time yung makaloob dyan, kabalayan. Medyo bibilungan ni sa oras tayo, kabalayan. 5:30 in the morning. Nanay lang po yung kabalayan, no? Medyo maliwawala Tapi nanang idala na bali-bali. Okay kabalayan, only liwawala. Babaybayan tayo Nueva Ecija, Gimba. Gimba ko ni, Gimba so kargad mape niya. Nueva Ecija, Gimba. Boss James, Boss Ample. Inorjami Sierra Madre kabalayan. Kwanta ni Inorjami Sierra Madre. Anapong kunin ni man ni, akwanta no atamang kabalayan, akwanta no ataman, atay jag kawig Sierra Madre. Kabalayan, duga-ruga labaso pa nagpabatik mi. Papabatik kami 80, 90. No open niya maong Sanlasos. Narap kami Cabanatuan City natan kabalayan. Tawalay dalanan tayo magano Santilong Lad Aurora dire-dire sula. Cabanat City, Cabanatuan City. Oy. Ha? Gaga. Picture kami ni kuno tapi ano mali remembrance. Cabanatuan City na tayo. Pwede lang Cabanatuan City kabalayan. Latay di mad Walter Mart sana dimantila man almusal sa oras tayo 6:30. Kakayari tayo na picture di mad Cabanatuan City yo. Bali si nag-aago kabalayan likas yo Punyala ko muna nabawa sa problema no niya nananong mo woo! Bali man motor. Woohoo! Okay kabalayan, asumpal tilad Cabanatuan. Natan narak tilad Aurora kabalayan. Nangnangan tayo nantoy maraka pala andiman. O kabalayan, ay amo may Sierra Madre. Ay ni man ay amo. Ni man amo may Sierra Madre. Kwanta labat Kwanta kabalayan o ataman. Di ko mo mulay ay akasula ya Sierra Madre Wapit dalan ni sarado daw. Pambihira naman sarado tol. Ha? Sarado. Oo. Tayo rumadalan. Hanggang punta na, hanggang ilusot tayo. Di mo darom.
Salamat. Kapot. Kapot may main road. Kabalayan katon. Jasudalan, rap road. Di mana ini? Gadi mana ini? Sakit pago, matagtag. Rap road. Madabok road. Ando ko rap road Kabalayan. Ang sakit at dalig. Managasang. Li na yung motor lasi, li na yung motor. Ni ando ko lasi, ando ko rap road. Bonot alangan anggad Dinggalan rap road. Dabok. Siya sumiro dyan pa siminto laya. Ang sakit at daliglas eh. Aurora tila Kabalayan. Woo! Aurora! Bali-bali dyan maong lasi. Probinsya. Ni magi green. Green amin. Singala ba makabito? Gwapo dyan Kabalayan na may bali-bali. Ako batagom ay alon masuwo. Quality. Sobrang ganda. Quality. First time ko dito Kabalayan. Gwapo. Yung pata na ini Ano? Maligayang pagdating. Dito na tayo Kabalayan. Inoriyay Gabaldon. Welcome to Gabaldon. Picture tayo si Rinjay. Hindi tayo papayag na walang picture Kabalayan. Picture tayo pre, pensing ato ha. Quality dyan Kabalayan. Singa to ah. Supaltila da Gabaldon boundary. Natan sailaan tayo Dinggalan Aurora. Dinggalan Nitang Camila. Dapat talaga dito Kabalayan. Lumandra drive ka. Mangkal na kalabat. Hindi, si ka mismo sukin eh. Si ka mismo sumangkal na eh. Labay mo na nang bali-balim view ay ni ani. Wapo ah. Grabe. Singger lah bakla. Siguro kin pegarang kilometer nih 16 kilometers. Wajatila Dinggalan. Ay dito yung ano, yung mga kubo-kubo sa baba din no. Madami. Yeah. Quality. Ayun, I love Dinggalan. Dinggalan! Woo! Welcome Dinggalan!
O kabalayan, wadya kami la. Ni si sir. Ano pangalan nyo sir? Moises, paring Moises. Si paring Moises kabalayan na siya magtutur guide sa atin. Tapos si Katumalay, pangalami kubo. Entrance fee la ba? Libre kubo. Sa entrance fee 100 pesos. Sana may kubo ko no. Libre la. Tasaan na po mila ba magkabaluyan na ba? May pampainawan la ba? May idukulan kantura. Sige kabalayan, tadi man tila mananangan ni. Sa wakas, nakakartima. So, dinggalan. Nila kabalayan na wa. Dagal so nakakar mo no, kamotor ka. Basta atay motor mo, alaga mo. Kondisyon, gaano iner, sulabay mo laan. Makaunla ka. Napakatarik tol. Hirapan ka pakyat. Saan? Dito na Paps. Sige. Peso na namin dito Paps ha. Ayun kubo. Wow, sobrang solid tol. Thank you. Bayad na kami mamaya o ngayon na? Sige ho. Hindi ko alam eh. Papahinga kami. Dito na lang po. Okay kabalayan, siguro jala sumpalon sa video ni enjoy yung kunin magano daya jay tani bali-bali ni. Ito yung place namin kabalayan, yung Kubo. Pagkada 300 libre parking pero sisingilan da kami sa parking na 50 sakit. Ang sakit. O sige kabalayan ha, pumunta na enjoy ko yun sa video. Maraming salamat sa panonood. Kabalayan gang out. Anos labat.